سه سالن دولتا ترک فاشیست تجریدک گران لدجی ریبر عبدالله اوجلان فرض کریه. هفته دو جاران پارێزەرên ڕێبەر ئاپۆش بۆ هەڤدیتنê سەرلێدانê dikin lê mafê hevdîtina rêber Abdullah Öcalan bi malbat ûna parêzeran re bi hicetên cezayên disîplînî tê astenkirin. Derbarê mijarê de Mihemed Öcalan ku 3 sal berê bi birayê xwe rêber Abdullah Öcalan re bi telîfonê axivî diyar kir ku dewlet bi polîtîkayên tecrîdê dixwazin Kurdan tune bike û got pirsgirêka Kurd bi kuştinê çareser nabe. Mifteya çareseriya pirsgirêkê jî Abdullah Öcalan e. بکشتنه و به خونه مثلا کرد رجالاتا ناوین چاره سر ناوه مثلا کرد رجالاتا ناوین به دموکراتیک الان دا به سیاسی را به محاطب وان را چاره سر دوه مثلا کرد نه مثلا 100 سالیه بلکه مثلا 200 ساله مثلا کرد دموکراتیک آلاننده اگر 4 سال ببسته یعنی گل ترکیه جیان دکه ترک جی کرد جی عرب جی هر کس راحت بکه یعنی بکشتنه تو کرد تنبو ناون یعنی gerek devlet bine ekonomi çüye sıfır yani لسر siyaset, لسر خونه نمشاندن yani hem çişke vicdanlı bivin yani siyasete mevkan insan kuşt ve hem siyasete bikin ve ne siyasete karrasta hem dixazin ki roke peşta mesela Kürt bine muhatabı kha rasta rast bixazi herkesi ve kabul dike muhatabı kha seroke مثلا کرد به دیالوگ وی خونه گرکی چارەسەر بوه. Malbatê şehîdaniyê Bajarê Slêmaniyê derbarê giringiya azadiya fîzîkî ya rêber Apo nirxandin kirin û komplo û tecrîd li dijî rêbertî şermezar kirin. Malbatên şehîdan gotin, sîstema ku rêber Apo ji nû ve ava kir, hemû netewên xwedî ol û zimanên cuda tîne gel hev. کە پەیامەکەی ئەمڕۆ تەنها بۆ گەلی کورد نییە تەنها بۆ تەواوی گەلانی ڕۆژهەڵاتی ناوین و دنیاشە بۆیە ئەو سیستەمەی ئەو دایمەزرانوە سیستەمێکە کە هەموو گەلان لە دەوریە کۆ ئەکاتەوە هەموو دین و مەزەبەکان لە یەک کۆ دەکاتەوە لا یەک کۆ دەکاتەوە بۆیە ئەو گۆشەگیریەی کە ئەمڕۆ بەسەر بەڕێزیدا سەپێنرا و کە ماوەی 37 مانگە لە هەموو دنیای مرۆڤایەتی دابڕا و نە سەوتی خەڵکی دەگاتێ بە تایبەتی پارێزەرەکان و کەس و کارەکەی و نە ئەویش دەنگی بە خەڵک دەگا ئێمە ئەو هەڵوێستانە شەرمەزار و ڕسوا ئەکەین. Malbatê şehîdan danzanîn ku ji bo şikandina tecrîda li ser rêber Apo divê gelê Kurd yek dest bin. گۆشەگیری تەشکانی گۆشەگیری پێویستە گەلی کورد تەواوی گەلی کورد یەکگرتو یەک دەست بێت بەرامبەر بۆ پلانگیێڕیانی کە لەسەر گەلی کورد و داگیرکاریانی دەوڵەتی تورکیا لەسەر کوردستان لە هەر چوارپاچەی کوردستان کە ڕۆژانە دەوڵەتی داگیرکەری تورک ڕۆڵە و براو خوشک و کەسوکاری ئەمە شەهید دەکەن. Jinên kongrastar û mala jin a Efrîn û Şehba tecrîda li ser rêber Abdullah Öcalan şermezar kirin û dexwaza hevdîtina rêbertî bi parêzer û malbatê re kirin. وەک تەجریدە سەر سەرۆکەتیە ئەم شەرمەزۆر دەکەن ji zoteme بەلکن 3 سال دەربازکردنە تەجرید سەر سەرۆکەتیە بۆ لە خۆ پێ نە محامی دەرباز جەم دەبن نادەڵێن کەس دەرباز جەم بێ لە هەر جۆرەی محامی یەکێ دەرباز جەم بن بەلکن حجاتێک خۆدی دنن یۆ موجێ بەحرێ بەلەندا یۆ ڕێ تەنە یۆ ڕێ قوتە وێ تشتی دەکەن حەجات لێ ئەمە بخۆ ناوانۆیە نێلن محامی دەرباز جەم سەرۆکەتی بن تەندروستی سەرۆکەتی ئەم زۆن بن چییە وەک ملات زۆنی بێ چییە و بڕاستیژی ئەم وێ تشتی ئەم بخۆ وەک ملات شەرمەزۆر دەکەن ئەم دەخوازن محامی دەرباز جەم سەرۆکەتی بن وەک مۆلبەت دەرباز جەم سەرۆکەتی بێ ئەنی ئەخباری سەرۆکەتیژ مارە خۆش وارن و ئەمێژ بووی گەندە هەر کۆری ئامێ بکەنجی لێ ئەم وام تجارە نێلن
عربی 3 سال محامی در بوسی جمع نوبه لامو سبب چیه مؤامره سر سرکتی تیم مشوندن پیلان سر پیلان تیم مشوندن نیلی که در بوسی جمع به مخیره ما چکریه محق دولت انا موقع کس دینو که قاگی و دنگ بینه گد چه کور بینه خیره حیانو که حتی لدکجون دولتال قبیل دکه ور انسانک به فکری خو به فلسفه به عظمتی خو 25 سال ده حبس و زندان داده گرتنانه جالگوانی سیاسی تاکور زردشت درباره گرنگی آزادی فیزیکی ریبر آپو جبو چارەسەریya دۆزا gelê Kurd nirxandin kir. Takor Zerdesht got, azadiya rêber Apo pirsa çarەseriya dۆza gelê Kurd û gelên Rojhilata navî ne. Divê her Kurdek ji bo azadiya rêbertî tevger bike. Rêber Ocalan bi 24 sal ziyatır li gûşegirî de bi heqîqet ebête be şermezarî sibeynê bo her kesek. Evca eger Kurdî ber li her kesek boto eger هێزت نەبوو ئەگەر هەلوێستت نەبوو ئەگەر هەنگاوت نەبوو ئەمڕۆ ئەو ڕۆژەیەکە ئەبێتن لە جەواری ئەم ڕێبەرە بەر لەوەی کە هیچی نەمێنە بۆ هیچ کەسێک ئەبێتن ئازادی بە ئازادی ڕێبەر ئاپۆ بۆ گەلەکەمان ئەوجا بۆ گەلانی ڕۆژهەلاتی ناوین. لالیەکی din endamê Meclisa Malbatê Şehîdan a Amûdê Ebdilbaqî Dawê got, divê tecrîd were rakirin û rêber Apo azad bibe. ji ber çareseriya tevahî pirsgirêkan fikrê rêber Apo ye. سروک یعنی وقتی خستن ناف چهار دیواره دو اف تجریدا گرانکری گل سروی چیکن هدف وان و ارمانجی وان جه چیه انه آگاهی آن ندیش درفه جبرگ سروک انسانیته سروک آشتیه سروک دموکراتیه و کهویه و همه مکونات یعنی ایرو هر انسان بیشه سروک رهبر میه وقتی که سروک ند تجرید دوا معقول ایرو ترکی ندوی هلاکات ایرو ده هلاکی دیه یعنی دولت ترکی برای هنگی شوی به سریوی وقتی که او دست خود نخن دست سروک دو اوه تجرید در سروکاتی را نکن و دولت ترکی گله کی دهیل مادی دهیل اقتصادی ده و دهیل عسکری دیجی برگ سروک تجاری جی شرنا خواز سروکاتی دبیجه آشتی دبیجه از وقت بیجه آشتیه نشبو آشتیه از نه اما دولت ترکی دولت کی فاشیه و دولت کی خوین مجه و اردوغان شخو درگاهاتی سر حکم شخو اوی بجاره که دولت جی خراکریه و دنیا لبنگوی هف خستیه سروکاتی جی اموی تجرید هاني ام قد قبول ناكن ملتي كرد هر انسان ويدبين ريبري خو هر مكون ويدبين ريبري خو لسار شرقاري جهاني دنياي ايرو ويدبين ريبري خو جاليه خو و ريبر کنگرهدار a Amûdê Nura Hesên jî dazanîn ku bi saya rêber Apo jin azad bû û diyar kir ku ew li ser fikr û felsefeya rêber Apo dimeşin. رێبەرتی di zindanê de 4 salî wî tê agahî ji rêbertiyê nehatî kirdin ne ji hêla malbatê ne ji hêla parêzerê wî ji bo vê yekê em wek rêxistina jin çi erkê û berpirsyariya got tê kirin em derdikevin sloganê xwe em dibêjin bê serok jiyan nabe û dijmin bereqa vêya dizanibe got em ticarî dev ji xeta rêbertî û felsefa rêber Abdullah Öcalan em bernadin heta got نقطه گوخینا مهبه و شوبدار شوپا شهید خانه حتا داوی Kampanya komkirina imzayan ji bo azadiya fîzîkî ya rêber Apo dê çarê Nîsanê bi dawî bibe. Endama İnsiyatîfa Sûriye ya azadiya rêber Abdullah Öcalan Nuha Emar got ku kampanya bi coşeke mezin ji milîşîniyan ve tê pêşwazî kirin û armanca wan komkirina 3 milyon îmze bû û wan heta niha zêdeyî 3 milyon îmze komkirine. Nehê Sibatê de me dest bi ragihandina kampanya imzayan kir li ser asta Bakur û Rojhilatê Sûriyê ev kampanya heta çarê Nîsanê wê bi dawî bibe ji xwe hedefa me ku bikêje 3 milyon îmze lê niha gihiştiye 3 milyon û 17,000 û 800 û 7 û 4 îmzeyan û ji xwe ev kampanya hîn berdewam e li ser asta Bakur û Rojhilatê Sûriyê û hem hin bajarên Sûrî jî beşdarî kampanyê bûne wekî Humas, Hema û Şamê jî ji xwe heta çarê Nîsanê wê hejmara dawî wê bêragihandin. Nuha Emar diyar kir ku ji bilî komkirina îmzeyan İnsiyatîfê di çarçoveya kampanya azadiya rêber Apo de dest bi hemleyeke din jî kiriye. Ew jî nîvsandina nameya ne û name ji 13 rêxistinan re hatin şandin.
دسته و هیئات هر کسی هر سازی و همان دمیده ام بیشم پارتیان سیاسی جی بشداری و حمله بون شخوا اف مساجانا هاتم ریکرن جی سیزده ریخستنین هم مروی و هم تندرستی ده اف ریخستنانا جوان ام بیشم مجلس اروپا بو انجمن یکیتیا اروپایی CPT دادگاه مافی مروان دکتور سینور ناز ام بیشن خاجا صور یا ناف نتوایی و هروها یعنی شخوا اوجی با ارمانجا کو ایدی زختک لواری خستنام بکرن هم ام بیشن یعنی ام دبینن ایرو کو روشا ریبرا پو راستی ایدی دروشک نباشته تی در باز کرن ایدی هم دالی تندرستی دو هم دالی حقوق نوی ایدی یعنی دم آزادی ریبرا پو هاتیه لکانتونا رقایجی روشنبیران انسیاتیف کر و 14 کم آوا کر که هر یک جه 8 روشنبیر و کسایت جواکی و شینیان بکده و پارزنامه ریبرتی دخوینن. نویسکار روزنامه الشرق اسماعیل خالد که اندامکی کمین خوندنا پرتوگن ریبر عبدالله اوجلانه گوت که او جوی انسیاتیف ارمانج دکن که جواکی هشیار بکن بشه روژه بوان بدن ناساندن. تأتي هذه المبادرة لتوعية وتنوير المجتمعات اف انسياتيف ارمانج دكا كو جواكان هشيار وروني بمجارين تيكلداري جواكي وريخستنا جواكي بريا بيامين كو فيلسوف عبدالله اوجلان شانديا بكا دنافا فان بيامان دا تي خويا كرن كو مروف چاوا جواكا خو ناس بكا هر وها ريا فكراندنا جواكان و دي پیش روجاوان چبا هر وها چاوا جواك و پیکاتا دكارن بهورا بجين هر وها نقاشين برفره درباري ناس کرنا نتو اول و اف فرزگريكن كو دروشلاتا ناوين دا دقومن هنا الديانة ومفاهيم كل هذه التدخلات الكبيرة في الشرق الأوسط. شانوگر ایمن الحسیجی داخویا کرن کو وانگلک سود جوان برهمان گرد هر وها داخواست کرد کو آزادیا فیزیکی ریبر عبدالله اوجلان پیکوره جبر کو آزادیا ریبر آپو تیواتی آزادیا گلین روشلاتا ناوین. اتحاد مثقفين الرقة أو كوسط ثقافي قمنا بتنظيم أنفسنا. أموكي روشن بيرين رقة ما جروب آواكرن وما دست به خندنا برتوكن سوسيولوجيا آزادي بشاسيامين كر أف برتوك جلكي جرينجا بتايبت خندنا فكر ومانيفستوين ريبر عبدالله اوجلان أموكي جواكان ما جلك سود جو خندنا برتوكي ورگرت أم سي جوان دناوا جروب عندنا خواندنا پرتوکن ریبر عبدالله اوجلان گلکی گرینگا بتایبت پرزگریکن روشلاتا ناوین آنالیز دکا مهم جدا خصوصا انه يقوم بتحليل المشاكل. هر کودچه بانگن آزادیا فیزیکی ریبر عبدالله اوجلان بهستر دبن حتانها انسیاتیف آزادیا ریبر آپو آ سوریه زیادتری 3 میلیون امضا جبو آزادیا فیزیکی ریبر آپو لسرانسری هریما باکور روجلات سوریه کم کرنه کسین کو امضایان جبو ریبر آپو ددن دبیجن کو آزادیا ریبر آپو کلیتا چاره سریا پرزگریکا روجلاتا ناوینه. لهرم باکور و جلات سوریه نوروز 2024 بجوش و بجداریا پیکاتین هرمه این کرد، عرب، سوریان، ترکمن و چرکس هات پیروز کرن. جبر بارانا زده شاهی نوروز لکوبانی حلب و شهبای هاتن طالق کرن. لبله دورا دروجه دنده هاتن لدار خستن. اندام کمیته آماده‌کار نوروز حلبه و اندام پیاده والنتین عبدو تکلداری نوروز آخفی و گوت نوروز ایسال جیابر جداتره جبرکوگل به جوش تبلیبو. وەکو ئەم دەزانن نەوروزا 2024 بە تەڤلیبوونا
پرماز بتفلیبونه کی پرمازن د چهار پرچه کردستانه و در وایویجی تفلیبین گل به میلیونان انسان داکتن قادا و نوروز 2024 پیشوازی کرن و شاهی خال دار خستن به مورالی کی پرمازن به جوش کی پرمازن جبرگو اف نوروز دبن دروشمه جریبر اپور آزادی جا پرسکریکا کرد را چرسری لسر و اساسه همو گل خودی لوی نوروز درکت و به معنویت و به جوش کی پرمازن لچار پرچه کردستان و در وی کردستان جی تفلیبین جبرگو اف نوروز جبونا ما روجا وجینه روجا برخدانیه روجا آزادیه. درباره هلوستا شینین کو بجداری نوروز بونه والنتینا گوت هبونا اوقاس شینی پیامکش داگر کریره کو هر چه خاص ایریش بکه لی اول گوری فکر و فلسفه ریبر آبو بسر کهون و گل جی پر کیف خوش بی جنوروز هی سال و براستی جی یعنی گل به هجماره کی پر مازن تفلیبی یعنی گل نامه خدا جدش مرة یعنی اف تفلیبی گل به هجماره مازن درباک ج دولت ترکیه رابی درباک ج اکپی و مهپی یان فاشیزم رابی جبرگو حتى روجه ایرو ام ذهنیت وان یا ذهنیت قرکرنی و داگرکرنی و ذهنیت تجریده ام بتکوشین خو ام والا در دخنوی ذهنیه اموی ذهنیه لسر واتا و گرینگیا نوروزا ایسال ریوبری قومیتای امادکار آن نوروزا حلبی والات معموج روج آواتی ویرا آخفی و گوت نوروزا ایسال نوروزا کا جدا بو جبرج داگر کریره بو برسف نوروز اصل نوروزی که جدا بو نوروزی که جب داگر کریر بی برسیف هند عالی عسکری دا هنجی دا عالی شورشگرتی عالی جواکی هند عالی فکر و فلسفه دا جی هم بیر برسیف یعنی جرا چاوا دجمن داگرکر سر عردن کردستان دسری دا اردوغان چاته ای بکیملک هوانه نیزی کردا دبن نیزی پروژه ریبر آبو دبن ام جویت شتیرا بین برسیف هفسروک ناواندا چند هنری آباجار حلبه سعید برهاد جی دازانین که مزگینیا ای سال هپه گد نوروز 2024 دارا گهانیه هیویا کانو دامه و بوی جوشه من نوروز خاپی روز کر راست او تشتید هندن نوروزی داجی چه بوی وقت یعنی حتی که مزگینیه جمعه گوته بو و راستی جی او مزگینا گلکی هیویک دامه که ام نوروزا خواب جوش پیروز بکن و راست جی لوقت هات خویا کنن لشه بایجی او مزگینیه یعنی پیک آنین که او بالا فرچه کردن ناف گل دا گراندن براستی گلک مزگینی باش بو و ام سرکفتن گل کرد را دخوازن بجدارن شاهیا شهبایه پیامن برخودان و تیکوشین دان و دست نشان کنن که اوی حیا و گار العفرینی لبرخوابتن دخوازم ادوی ساله دا ام دخوازن ام بگرن عفرینا خو و عفرینا ما بندسته و عفرینا خو تحریر بکن و بسربستی و بسرراکری ام هرن عفرینا خو ام و لشگره خو و به حوالت خو تبایی و هنرا خو بچاندا خو و ام هرن سرراکری ام هرن عفرینا خو لتبایی گله کرد و رجلات نوین والعالم گیشتی پیروز دکم و مبارک دکم از دبیم گره که هر روز نوروز به روز کرده ام هر روز نوروز بکن و طیبت لجنت می عفرینه ام به چند داخو هنر آخو ام وگرن عفرینه سرکفتم به وقت دایی کن عفرینه وقت دایی که دل بیش ام به نیروزه لریبر آبو والقريلة سريتشا وحلا بالكي تشابل شرطة أم لوان بيروز وبمبارك دكان أم دبين بمظلوم دوغان را
اجي دایکا مظلوم ما ام نوی مظلوم حمیا اجشناوی پیروز دکم آگر نوروز د زندان دا بلند کرد ام جخواه شیار کرد ام تنایی بین ام دا تاریه دیا بین ام برونایی خستن ما حقیقت خوان اسکر ما دیروکا خوان اسکر وقت دایک ام به جشنه لحمو حوال سری چیا لربارا بود پیروز و مبارک دکن ایویا من نوروزا سال دا نوروز آشتی و آرامی و سلامتی به و رزگر کرنا دبرین بندسته چته دادجی خاصا وقت عفرینه و رزگر کرنا ربر آبو نف چهار دیوارا دم خد نف خدا ببینن ایویا ما هوا ایویا گل کرد و گر عفرینه و رزگر کرنا سروک آبوه گریلاین آزادی این کردستانی لحرم خاکورکی یا حرم پاراستنی مدیای نوروز پیروز کرن. گریلاین کجبو پیروز کرنا نوروز الهف کمبون آگر نوروز دادان و دوروی گوفندگراندن. گریلاین دیار کرن کو بروح کواین همدم و آگر نوروزی گشت بکن. هروها گریلاین دست نشان کرن کج هر دمی بهتر او بروح سرکفتنی شر بکن. نوروز سال 2024 دستری دم لریبرا کو توای شیدن شورشی توای گلمین ولات پاریس و توای ریهوالان پیروز کن هم هیویدارن دوی نوروز پیشی آمده بریبرا پورا پیروز بکن و تو گرینگی و نوروزی به تایبت جبو گل کرد جبو گری لاین پیکی که و تو گرینگی که خود پر جدا هیا هم هیویدارن می و سال بکن سال زافره امی بوی رحی تکوشیم بکن بوی رحی شهر بکن و گریلا یه جاستر ارکم برپسیارین ما چه دبن بلا ببن امی پیک بینن في نوروز دسريدا ربر ما ربر قالا او ربر اپورا ام پیروز دکم قال ما ولات پاریس حواله حبس زندانا ایرو حواله که قادا چپر شرد که روز 14 تیرمه تینم بیرا ما اموان حوالان را پیروز دکن و ما وان حوالان خود بیر تینم سایه وان حوالان ده ام ایرو کارن قادا آزاد به تکوشنی بمشینن و بیا آگری دیسا پی بخن دیسا به پشنگتیا گریلا ده به چالانگانتیا که پر مزن با اپراسیون پر برفره حمله وطنه دست بکرن به حمله آگر نوروز 2024 هین پیتر گشت بکرن دیمن نوروز 2024 آهاری مباکور و جلاد سوریه گلک واتارا نکرن کوتی کوشینش بو آزادی فیزیکی آره بر عبدالله اوجلان و پاراستن هبون و چانده تیداین بردوامه. لحر چر پرچین کردستانه اول جهان جی اواگری گوته گشت کرن آگری گوته بلند کرن به هاتن نوروز به دست پی که بهار نوروز دست پی کردن نوروز جی راستی مورال و هیجانی گو بن نبوین خازای گوته او کرن ته آفراندن و با آگری نوروز بلند به امیجی به رحی و که گریلاین هپه گویا جستاره هنز لگل خوشی پیروز دکن و امیجی سر چیا آگری نوروز هنز دتر گشت بکن و بلند بکن. کو سرکفتنه تجربه سرکوتی را ببین برسف ام و دوزه و ایدای پیک دینن راستیجی دوان پیواجی کمتر در باز بین پیواجی که گرانش بونامه الگوری ویجی امین دشمن بین بخن و ذاتن تک چود آخام ای کردستان دا قبول ناکه لسر وی اساسی امجی ایدای خوی کو تک برنا دشمن آزاد کردن فیزیکی سرکوتی هوالا لأنقرة دنافا دل دزمن دا چالاکی کرنه ام دبینن هنا افرح سال بساله زیدتر دبه افرح خورتر دبه یعنی چه داگر کرن کبسر کردستان واتن ین کد خازن کردستان داگر بکن اگر کد تن افرح نوروز مابجی سه دزمن نکاره دوا دم داویه دا تایبت گریلا کت نافا دل دزمن دا لسر گر آگر نوروز پی خستن امجی شبدار ریا سرکاتینه ام خطا سرکاتی برحی نوروزه به افرحی خورد یکو امتینن زمان ام دبیجن ام ورحی بدن سرخستن ام دجمن چیای کرد
گریلین یا جستار و هپگی دیار کرن که اوی بروح نوروز 2024 آزادیا فیزیکی آره بر عبدالله اوجلان پیک بینن و داگرکران لکردستانی تیک ببین.